Kani gede ka jaka nakaliang jok government nak kelapan kere na menta ki basyong madan bon pen kere no akane ka jaka ta ko maki i menta kadang don hapreng ka jengka jipun kere ka jeng airong airup bon pen biang ki ni ki jaka na menta ki nong syong madan ki balayo ka si ovi ila bane i ka dorpo samphi jong ki long keme ki balai i ka ni ka jaka menta kasi kermen ba kayo jong kiru kan ya ba maki ong ba ki tieng tanga kawe yo ba kayo konomia ya syong te tipset la kon nai bah di le bah da wan baru te piang iya bung wan baru ra baka ka ibiang ne empat tip jaga i kin kum nei te yat baru kum na ha i kum no ni jaka itanan ne de si peti tenat i ken ngau mene pol bon checking ngompat dan tadi ngompat kit ra ila yo COV ne ho ngada wan sim menen stat tip ken badet tiu la itanan ne empat ai tenat i di kum pece ka ba ko te itanan tenat ken ni ho dia jeng dia hai mai hangat he jan pelaja hawa di yo di tari de men ne am yo jaka ne ba la ala nang ka slap ka pria special pro kemen le kemna kila yara daro suluk tolong la kher kate kathet tamwan baru nei ta yi long da yap dawan telong biang ya wan baru ra ya yak ngan kon banai keren ya ka jaka ka ek te la lubang men suang dia dok saang kante ha muda menta pihak wan song la ni teman ne am jaka itna deh biang ni dan ne ke ba lalak kaslap lalak kaler semua biang ni cuk na da yai da sngongo tang boleh ben yai tang kayo to la biang ni ndai ra na dari support kaju dari habar kaju ndai ini lai ladon segini berhap ne po te katakan nya ang kabeda ju bay gudam bay en do lalak nakabiang ni tang kay da kaya tang kayo tang adon arngut ki kila apply ya ka license ke jongki henry haduk ini si gempat yo kat pratarik jong uni ubenai jong naitung kadai kaski ke ba kidai ban lechem ya ka COV kim yo satya ya kata COV dei na kata kadau kim padon ya ka license rek application jongki ka kerteng ke jongki kalami hakalis banang banyo ka license rei haduk mentang kim padio license te ko makane kaski ka jingwan kendang paderu maki kim don hok banang ban syong di jing de namar bakim dan ya kata ka license long ka application long lalai thap asen da ka ban kong tekiang mo bakala bang parsanyi ye to application nga thap yang hai sen ban yok to application ta menta ka dan ni ti jong aro long hilasil ye apa ni kadai nadu kasih lo pe kadai na po jong municipal ban nadu nyau tarik em kani lo kadai ka ba asin ka ban ni kong le long lai na nga le na so na Jangan lagi ladap serbe lah aslam aja nan mami do. Kalau lah aslam lah serbe. Ah, temang kami hina tak kerteng. Tu sih orang kalau ilawan serbe biang, jangan ilawan serbe sejong kait, bagi jong panang. Orang serbe biang moyang ah. Yang em nam serbe show epi nama pi ladon ladap serbe. Orang tak ada ladon kerteng. Tapi mana tak ada lewat pak mendot niok. ki ong kumno nakadau yu baslam pak Kasami sih kasami tem tepat tak. yang makasami kata apa tolong membam dai Dong kat kami katanya numbam jar kan. Nah apa ya dah mi kata. atu kasi balet fi si sejai mana badan nem dan ber yang dei sejak Ada yang ngalap, ada dan itu ikon hi. Datang lagi lebih itu ikon wan serbi mentah. dan ngili ro to kam ra yang bom dan ra ba yu ta to ba Jerong. waktu besar Ngata ngale itu ikon mentah itu bawa serbi, hai itu hingal yang baik empat mi sifat mi yang buat kan mekran ru ngilar li dong to kam ra kita sa pemantang yang baik ngam lali itu ya. Balik datang datang bahaya sama. Yang empat ya. nadu meno la kanoski la kano benai mta la du som Padu rajin juga. itu datang Padu kamtasi kan. harus kata syong bet Ya sampai dah. Dia le kiwan semi kita pro yakni. le kon
Padahal ruang ni ikong violin ibadai iwe ni kinong yalam jong kaseng jong kinong demadan. Badon bentaru haka PTVC banyusong haka tega jingalang banyakran haka bagai ban penyak ban penbet jangan rekam. Ibadon lang haka TVC ke ika jingikran. Ngi haka jingakran jongi man haka tu ka khanru tarik ru ngi yakran is pangkata marngidan ke meeting bad IDC ru ka khanru tarik ngi yakran pangkata tang bai ki ong gumni ki ong namar ba ya kan ikalis ngin penmi chwa ya kalis ke bahasa survey nongkong hu banai disembar te hadin daradap nong tu ngin saya penmi ya ka list ke baar ban nadi nong tu ngin sa penmi saya ka list ke balai kata kum keren jong ki mo tang ba kalis ke banongkong namar kum gini arngut kiladai gilis ke banongkong te ya kiwai tangam dala ban batai tang ba kat ke jingtip jonga te yakini ki badan hang ni nang ni nak handai la ladai galis ke banongkong Te makirum pangi. te ki kimpan mi kan bapli namar ini dailis banongkong namar ba Survey ningkom. namar ba iyo serbe lang rengkat bat ngihi kadai galis ke banongkong te handai kajing sisa lada imla ban penmi ya ta galis ke banongkong kumini bala serbe nongkong ban ngi namar kisdang nongkong nang tai nakmat laya chwana kalanjong gini hadin sa poisya ni hakajing sya gidai ban penmi kanya kalis jong ima kumno pada ngi mi ma imi takata rolong kadon kajing kata ngi na basdang rong yang baik ya gitu ke ban penmi gerteng pinle kumno gitu to em gitu kan sami ya kalis baar la ne ka balai ki ong gumta jamana ka last meeting kan rong ya keren ya kata hakmat ke dising ya keren ki ong bahi ki ong namar gitu ke kato ke gitu kidai ki balami kerteng kila ban wan simna gitu ke bampan mi kerteng pat kala ban mi pada hakalis baar la ne ka balai ki ong gumta ta ki suang tangum ta si gumta teng ni ong kumno ken Di kalis badengkong henry hakalis baar tengin saay. Okay. Kalis baar expect lano. Tip siya daw tak badengkong po dia pre. Amta. Dan adiap kan badengkong kin sayo kalis baar. Ta kamut kata kam dai show ka yu jum bakla jum fi. Bila ada bi kho application mempat yo ta. Mila da big hero ha meeting. Ba mentan ya batang kalis ka badengkong. Buat ki bro so ba dang dire tang ini isya. Kidang bun bakin ja kalis baar ta. Kidang bun bakin ja kalis baar. Labiang lo ko kesra labiang lo ka inke in baru tang saban pemi ben diap sebaya kalis badengkong. Te habam pat yo pak kalaisen kumno tala sa andang pat. Bomyo kalaisan mo ang limi ko minispan limi he nga tangam langan bu ini siya nangan limi jadi pan tang ikot bari-bari akin tang meni konsum Te ong yaki banda ngalakren ni kini siya kanay kalangan yang masuk kan ribut di bampat yo kan rengut. katar kita baro kilum Bamde bendu. itu sana hablabu kunta kalis ka banungkong ninyo menta kalis ka baar kadangnya aduh kalis ka balay kan siya Kum kajing ya skauna kajing keren ke jongki ar laingot ki bampat yo ya ka COV la ban smuku bakadon kajing bam syai hapren kajing penyat marba hakakat pratarik men si tho ding kadai ka ski ka ba ki pen mana bakin a ya ka COV ya kitu ki bala apply haran re kata kalis jong kata ka COV badai ban yo ru nakalian jongki kila ong ba kim yo satya i ka ban long namata jongki ni ki bampat yo ya ka COV ya bala adap apply henry bampat yo